haya tugaruka kuri Pele Stadium KPS, aho ikipe ya Afurika igiye guhura n'ikipe yo ku mugabane w'Uburayi, ariko aya si amarushanwa asanzwe, ni amarushanwa y'ikirenga, aho abaperezida ba Afurika bagiye gukina n'ikipe y'abanya-Europe abenshi bakunda kwita ku mugabane w'Uburayi. Reka tumanukire hamwe 11 banzamo ku ruhande rw'ikipe ya Afurika. Mwizamu harimo umunyasenegali bamwita Bissou Diomaye, guturuka ari Dakar kwa Senegal. Nimero 2 mu mugongoni His Excellency Paul Kagame, guturuka Kigali, arazambaye nimero 2 mu mugongoni. Nimero 3 ni umunyamisiri kwa Mohamed Salah bamwita Abdel Fattah al-Sisi, araba yambaye nimero 7 mu mugongo, guturuka ari Cairo mu Misiri. Nimero 4 ndetse na 5 umugenzi we n'aba defenseur araza umunyatanzania His Excellency Samia Suluhu Hassan, araza yambaye nimero 4 mu mugongo nk'ibisanzwe. Nimero 5 ni umurundi mugenzi wacu bamwita His Excellency Evariste Ndayishimiye, guturuka i Bujumbura, araza yambaye nimero 12 mu mugongoni. Nimero 6 abantu benshi bakunda kwita mediateri ni His Excellency William Ruto, guturuka ari Nairobi muri Kenya. Nimero 7 mu mugongo Munyezimbabwe hano urakina 7 bamwita His Excellency Emerson Mnangagwa, guturuka ari i Lusaka muri Zimbabwe, araza yambaye nimero 8 mugongoni. Hakaza umunyagana His Excellency Nana Akufo-Addo, guturuka ari muri Accra muri Ghana. Nimero 9 ni umunya South Africa His Excellency Cyril Ramaphosa, aturuka ari muri Cape Town, araza yambaye nimero 3 mu mugongo. Nimero 10 rurangiranwa, iyi nimero ni y'ibyamamare abenshi bayiziho Messi, ni umunyanigeriya uraza yambaye bamwita His Excellency Bola Ahmed Tinubu, guturuka ari Abuja, araza yambaye nimero 5 mugongoni. Nimero 11 ni umunyanigeria, nushaka umwite Junior Neymar, nushaka umwite Pierre Noel, bamwita Abdelrahman Abidou Tebboune, guturuka ari Abuja, araba yambaye nimero 15 mugongoni. Abo bari 11 babanzamo ku kipe ya Super African Team Football. Reka turebere hamwe abatsimbura. Nimero ya mbere araza umunyakina Bissau bamwita Omar Sissoko, guturuka ari Bissau, araza yambaye nimero 10 mugongoni. Nimero 2 ni umunyasomalia His Excellency Hassan Sheikh Hamdou, Madagascar hariya muri Somalia, araza yambaye nimero 17 mu mugongo. Hakaza umunyamalawi His Excellency Lazarus Chakwera, guturuka ari Lilongwe na nimero 19 mugongoni. Hakaza umunya Ethiopia bamwita His Excellency Sahel Wukuzeude, Addis Ababa hariya muri Ethiopia. Hakaza umuturanyi wacu guturuka hano hirya Kongo bamwita Felix Tshisekedi, guturuka Kinshasa, araza yambaye nimero 14 mu mugongo. Hakaza umunya Seychelles His Excellency Wavel Ramkhalana, guturuka ari Victoria nimero 18 mugongoni. Umukoci urabo bakuriye ni umunya-Uganda Kegutiye Museveni, guturuka hariya i Kampala. Abo bari 18 ku ruhande rwa Afurika, turebera hamwe n'abandi 18 bo kuri Europe. Ariko reka tubanze tubabwire 11 babanzamo ku ruhande rwa Europe. Muzamu ari umunya-Denmark His Excellency Mette Frederiksen, guturuka Copenhagen na nimero 30 mugongoni. Nimero 2 ni umunya-Germany, nushaka umwita Umudage kwa Kevin De Bruyne, guturuka muri Man City ni His Excellency Frank Walter Steinmeier, guturuka ari Berlin mu Budage, araza nimero 2 mugongoni. Nimero 3 ni umunya-Espagne His Excellency Pedro Sanchez, guturuka hariya Madrid na nimero 4 mu mugongo. Hakaza aba defenseur babiri, umunya-Ukraine n'umunya-Sweden. Umunya-Ukraine araba yambaye nimero 7 mugongoni, umunya-Sweden nimero 9, umunya-Ukraine bamwita Vladimir Zelensky, nimero 7, guturuka ari Kiev muri Ukraine. Nimero 5 ni umunya-Sweden bamwita Ulf Kristersson, guturuka ari Stockholm na nimero 9 mu mugongo. Hakaza nimero 6 ni umunya-Norway Norvege kwa Haaland His Excellency Jonas Garston,
guturuka ya muri Osiro na nimero 11 mu mugongo. Hakaza nimero 7 umufaransa Emmanuel Noah. Emmanuel Noah ni Emmanuel Macron, ni umuperezida ufite umugore umurusha hafi imyaka 24, guturuka ari Paris na nimero 10 mu mugongo. Hakaza umutaliyani Italy, His Excellency Sergio Mattarella, guturuka ari Roma mu Butaliyani na nimero 3 mu mugongo. Hakaza umunya-Irlandi rurangiranwa nushaka umwite Luis Suarez, arazambaye nimero 13 mu mugongo, ni umunya-Irlandi bamwita Michael D. Hedin, guturuka ari muri Dublin. Hakaza nimero 10 benshi bakunda kwita rurangiranwa, ndetse benshi bavuga ngo ni umunyagitugu, ni umurasha, bamwita aturuka muri Russia Federation Vladimir Putin, guturuka ari Moscow nimero 19 mu mugongo. Hakaza umunyaportugali kwa Chris Ronaldo, araza 11 na nimero 5 mu mugongo, ni umunyaportugali guturuka muri Lisbon, bamwita His Excellent Marcelo Rebelo de Sousa. Abo bari 11 babanzamo. Reka turebera hamwe n'abatsimbura. Umutsimbura wa mbere ni umunyapolandi, ni His Excellent Andrzej Duda, guturuka ala Walsae, arazambaye nimero 6 mu mugongo. Hakaza umunyafinland His Excellent Alexander Stubb, guturuka ala Helsinki na nimero 8 mu mugongo. Hakaza umunyaromania His Excellent Klaus Lohanis, guturuka hali ya Bucharest na nimero 24 mu mugongo. Hakaza umunyamacedonia His Excellent Stevo Pendavoliski, guturuka hali ya Skopje na nimero 31 mu mugongo. Hakaza wa gatanu San Marino, guturuka San Marino n'umurwa mukuru wa San Marino, niho uyu muperezida aturuka nimero 15 mu mugongo, bamwita Venkati Kulatu. Hakaza umutsimbura wa nyuma ariwe umunya Netherland, ni His Excellent Mark Rutte, guturuka Amsterdam na nimero 16 mu mugongo. Umukocha araba ari umunya-Croatia ara muri Zagreb, akaba ariwe uraba ari umutoza wabo. Reka dutegereze match igiye gutangiraho gato, yarabura n'iminota 2. Haya tumanuka kuri KPS Kigali Pele Stadium, aho match igiye gutangira, match ya Super Team African y'abaperezida, match idasanzwe, ndetse na European Super Team y'abaperezida bo ku mugabane w'Uburayi. Reka turebe match irabura amasegonda make ngitangire. Reka turebe, ndabona umunya-Nigeria His Excellent Mohamed Bola Tinubu ari uhagaze kuri ballon nimero 5 mugongoni, guturuka Abuja. Reka turebe, ategereje Rubitire n'ugomba gutangiza iyi match. Rubitire ati mutangire. Uyu munya-Nigeria hana baro ayihereza umunya-Algeria Abdulrahman Ajibu, arashakisha kwande, asubiza bari nyuma ku munya-Misiri wacu kwa umunya-Egypt Abdel Fattah al-Sisi, arashakisha kwande kwa Paul His Excellent Paul Kagame, arashakisha kwande garu nyuma kwa Garidi umunya-Senegal Bassirou Diomaye, guturuka ari Dakar, arashakisha kwande yereza umurundi wacu. Reka turebe, Ndayishimiye Evariste arashakisha, reka turebe, arashakisha barayitakaza barayimwaka, barifatwa n'uyu munya-Europe umunya-Espanye Pedro Sanchez, guturuka muri Reyo ni mvuga Reyo mwumve Real Madrid, arashakisha kwa Vladimir Putin arashakisha kwande kwa Marcelo Rebelo Sousa, guturuka Lisbon, arashakisha kwande, asubiza banyuma ku mutaje Frank Walter Stamina, guturuka ari Barine, acenga umwe cenga barizamukira, bala itakaje. Uyu musore nshaka mwita umusore, nushaka umwite Père Noël His Excellent Paul Kagame, abamwambuye baro neza cyane, arashakisha kwande, yumvikana uyu munya-Tanzania Samir Suluhu Hassan, arashakisha kwande kwa Evans Ndayishimiye kwa William Ruto kwa Bola Ahmed. Kona y'Abanyafurika n'induri buyitere. Reka turebe uyu munya-Misiri wacu Abdel Fattah al-Sisi, guturuka muri Cairo, ndabona yagazeho. Reka turebe ukuntu ari buze gutera iyi koroneri.
arayizamura. Perezida Paul Kagame his excellence aritupa mu birere, icyo yanze ararata. Reka turebe umupira no gutereka imbere y'izamu rya da y'umunyadanimark Met Frederson guturuka Cape Hagen, arashakisha kwande barayitangira n'inyuma n'umujamani Frank Rota Stamina guturuka Berlin, akora amakosa atakaza baro. Uyu munyakenya William Rutara y'imwaka ashakisha kwande kwa his excellence Paul Kagame akubita montari izamu cya. Reka turebe imbere y'izamu kora subscribe kuri Kaduha TV uheranwe n'ibyishimo. Gori. Uyu musaza his excellence Paul Kagame guturuka hano i Kigali, nushaka umwite Peri Ntowere, nushaka umwite Rurangiranwa, nushaka umwite professional, nushaka umwite igiki, akaba yikojeje ibicu, akaba atsindiye Afurika igitego cya mbere, afite metero 1 na santimetero 80, akaba afite ibiro 78, yavutse tariki ya mbere y'ukwa mbere 1940, akaba yikojeje igitego cyacu cya mbere, akaba asubije ibyishimo mu mitima y'Abanyarwanda ndetse na Afurika muri rusange. Afurika kimwe, Uburayi ubusa. Reka turebe birahe. Ndabona uno munyadanimark agiye n'izamu atera mu baro yitonze, ayihereza umurusiya Vladimir Putin, ati habayemo uburangare mufatiye baro muhane, turebe wenda ko hari uko biraza kugenda. Reka turebe Vladimir Putin anakwande agara ku mutaliyani wabo gukina icyenda Sergio Mattarella guturuka ari Roma mu Butaliyani. Reka turebe arashakisha kwande ku munya-Ukraine Vladimir Zelensky guturuka ari Kiev na nimero 7 mugongoni, arashakisha kwande kwa Frank Rota Stamina guturuka ari Berlin muri Germany. Reka turebe kwa Pedro Sanchez guturuka ari Espagne muri Madrid arizamu cya nimero 4 mu mugongo. Reka turebe arashakisha kwande kwa munya-Norway cyangwa se munya-Norvege Harald Jonas Ganestole guturuka ari muri Oslo na nimero 11 mu mugongo, arashakisha kwande haya. Reka turebe Perezida Paul Kagame his excellence Mwakabaro arizamukira. Uno muperezida akomeje guceceka gutabiranya, asubiza ibyishimo mu mitima y'Abanyarwanda. Reka turebe aracaca penalty. Hano Perezida Paul Kagame yaciye ibintu, akaba yatsinze igitego cya mbere gitsindiye Afurika, akaba akoresheje penalty. Reka turebe n'indi buyitere, hazamo amana ariko Rubitra avuga ati ni penalty. Reka turebe Rubitra afata bara itereka mu rubuga rw'amahina, atereka baro batera penalty. Reka turebe his excellence Paul Kagame n'uyu munya-Nigeria his excellence Bola Ahmed Tinubu nimero 5 mu mugongo guturuka Abuja. Reka turebe n'abasaza babiri bahagaze kuri baro n'indi buyitere. Ndabona his excellence Paul Kagame ahari uyu munya-Nigeria. Reka turebe uyu munya-Nigeria niba ari buyitere, ahagurutsa abafana, ahagurutsa abanya-Central African Republic, ahagurutsa abanya-Lesotho, abanya-Cote d'Ivoire, ahagurutsa Afurika muri rusange. Reka turebe atereka baro ritakuma, arabanza yiyambaza Nyabingi arapfukama. Reka turebe niba ari umusilamu sinzi, ritakuma gera zona tibe, kandi ndabona amazamu yataye Kanombe. Reka turebe arakomeza guhagurutsa abafana, ritakuma metero 3 tuvuye kuri baro. Reka turebe Rubite nawe aramubaza niba yiteguye. Reka turebe ishot hitamo Kaduha TV uheranwe n'ibyishimo. Gori. His excellence Bola Ahmed Tinubu nimero 5 mugongoni,
kuturuka Abuja akaba yashyizemo igitego cya kabiri metero 5 metero 72 akaba yaravutse mu mwaka w'1962 akaba yaravutse tariki 21 z'ukwezi kwa munani akaba yaravukiye Abuja muri Nigeria akaba ateye penalite y'ikinyejana imwe bakunda kwita Sansanike. Uyu mukinnyi wacu Bola Ahmed Tinubu yitakumye agera Sonatibe amazamu ya Sidi Kanombe umunyezamu arita kumarirasa agarukira hano i Remera bakunda kwita Ikabuga. Mbega Sansanike we! Afurika 2 European 1.